Haga Jingialehkai duran kop hapadeng ke Jamshedpur Persia ika tribuan army kabadai nagari Nepal. Haba pai syang ke Jingialehkai kalong ke Jingialehkai kaba itanat haga ba baro arteri ki kenhun kelala Jingialehkai bah. Henry haba kut ke Jingialehkai ke Jamshedpur kalala ban Khlem ya ke tribuan army dan laila an. Haga Jingialehkai All Stars hapadeng ke MLS All Star Persia ika Liga MX All Star. Haga ni ke Jingialehkai ke MLS All Star kalau khur ke nam job hadin bagalala ban Khlem ya ke Liga MX All Stars dan laila kawai. Haga Jingialehkai International Friendly hapadeng ke Uganda Persia ika Senegal. Haba pai syang ke Jingialehkai ke Uganda kalala ban Khlem ya ke Senegal kabadai ke Rijung Sadio Mane da arla kawai. Haga Jingialehkai Copa America jungki kenthei hapadeng ke Chile Persia ika Uruguay. Haga ni ke Jingialehkai ki Tylli jungka Uruguay kila khor ke nam job adin magilala ban Khlem ya ki Tylli jungka Chile dan laila not. Ya gini ki lai gol jungka Uruguay la yo ban tap haga menit ke ba sau pheu lengba ke penalti haga menit ke ban riu pheu san bar haga menit ba nyau pheu lai. Ba lengba ni jing job ke Uruguay ke yo ban Rung syaka semi final naga group A. Hagawai par ke Jingialehkai hapadeng ke Ecuador Persia ika Argentina. Haba pai syang ke Jingialehkai ki Tylli jungka Argentina kidang peteng ban khor ke nam job hadin magilala ban Khlem ya ke Ecuador da arlanot bat kane ke ru jing job ke basau jungka Argentina nagi sau Tylli ki Jingialehkai. Bat ya gini ki argol jungka Argentina leo ban tap lengkong haga menit ke bakhat khandai bat ya ke gol ke ba ar leo ban tap haga menit ke ba nyau pheu bat lengba kane ke Namrem ke Ecuador kala du ban Rung syaka semi final.